Siyabingelela nakulesikhathi sanamhlanje kulosuku la sikhulekela khona tinceku taNkulunkulu, tikhonsi taNkulunkulu letibitiwe emhlabeni wonke egameni likaJesu. Ngingumamsomi ngikhona la eMpumalanga egameni likaJesu. Amen. Kunelivi lenkosi bathandekayo lelisenhlitweni nami la kwabase-Efesu 6 sifundza nje livesi linye verse 19. Lothi ninginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize ngiyishumayele ngesibinzi imfihlakalo yevangeli. Haleluya. Soye emthandazweni ngebathandekako tikhonsi taNkulunkulu tiphumile emhlabeni wonke tifuna okulahlekileyo. Ngakho simele ukutithandazela donke tidzingo tayo. Sengiyathandaza ke entsambama namhlanje egameni likaJesu. Baba wethu longcwele, uNkulunkulu oqinisileyo, sonzela kuwe Nkosi yami, ngisonzela uNkulunkulu wethu longcwele nemafounder egameni likaJesu. Qala Nkosi yami ngefounder la ngiluswe khona, ngiyayisonzela esandleni sakho Baba wethu longcwele egameni likaJesu. Ngikhulekela ukuthi Nkosi ake umqinise, umuphe amandla amasha nakulonyaka wa-2026 aphindze Nkosi yami alishumayele ngesibinzi livangeli leqiniso. Baba wethu bakhona Nkosi yami amanye amafounder emhlabeni wonke labamemetela livangeli ngeqiniso, lababitwe nguwe Nkosi Jesu ngeqiniso. Siyabakhulekela ngesineke egameni likaJesu Kristu ukuthi beka izwe liphilile kulona loyo Nkosi lombitile. uNkulunkulu wethu longcwele siyabathandazela egameni likaJesu kuvuleka iminyango Nkosi yami yevangeli yensindiso. Baba wethu bakhona Nkosi yami uNkulunkulu wami longcwele bashumayeli bonke emhlabeni wonke siyabanikela kuwe uNkulunkulu onamandla onke. Baphumele ngaphandle Nkosi tikhona timbisi ngaphandle, siyababiyela ngenkati yakho ukuthi uNkulunkulu ongcwele bangaphazanyiswa ilutho eqebeni lakho. Iqebo lakho Nkosi yami lingavinjwa umuntu lokushumayela ivangeli. Masinyane Jesu yabuya, ingakho Nkosi yami siphakamisa tandla tabo uNkulunkulu wami longcwele, sibabo Ure nabo Aroni siphakamisa tandla tabo uNkulunkulu ukuthi beme baqinile balimemetele ngesibinzi livangeli kungathi uyabuya manje. Baba wethu longcwele siyathandaza Baba egameni likaJesu Kristu waseNazarethe. Bakhona uNkulunkulu wami longcwele laba basitako, laba bekwa nguwe eceleni kwentito tabo. Baba wethu longcwele siyabakhulekela bomamfundisi, sibaletha kuwe uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu ukuthi Nkosi baphe amandla okuqinisela nokubekezela esimeni lababhekena naso. Lathi inceku takho tiphumile vela Jesu uqwalise tidzingo uNkulunkulu wami longcwele emakhaya abo. Baba wethu longcwele siyathandaza uNkulunkulu, asikuthume luso muhle ake uvele uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu ophilako. Abusise ke Nkosi yami, siyabonga thola lethuba Nkosi yami lokuta kuwe. Sokhulekela nje bakhonzi bakho egameni elihle likaKristu Jesu Nkosi. Amen.